Ang hinungdan kung nganong di ka mo saksid, kaysa sugod pa lang sa imong ginabuhat, di ka po'y nakadiretso. Wa na nimo gipadayon. Imbis nga magkugi ka, imbis nga mobangon ka para sa imong pangandoy, mas gipili pa nimo ang magtinapol. Kung saan mo pag-uswag, kung wa kay gihimo, pero naapay panahon para baguhon imong mindset. Sa kini nga video, may balaan nimo kung nganong di ka mulambo. Number 1, dali ra kay kang masumhan. Ang gusto manggod nimo, magbunga diretso imong ipangbuhat. Dili magic ang kinabuhi. Naatas sa realidad. Kinahanglan jud kang maningkamot. Ayha magbunga ang tanan. Lihok, sabay pa ilob. Patience is allowing things to unfold at its own pace. Ma-stress lang ka kung gadali ka sa resulta. Basta di ay mananom ka, ugma mamunga na. Kinahanglan pa nimong atimanon, di ba? You cannot force it into a fully grown tree. Patience is the virtue of the successful. Whether it's your business, personal or professional life, having patience and will to succeed is the answer. Magbunga ra lagi ang tanan sa saktong panahon. Number 2, giuna nimo ang way pulos nga butang. Kitang tanan gustong mulambo. Pero ang pangutana, unsay ginabuhat nimo? Scroll lang sa social media? Tanaw lang sa Netflix? Sigurad dulag mobile games? Nag-inom-inom? Dira pa lang, pildi na ka. Kung gusto kang mulambo, you have to learn what really makes a difference. Buhata kung unsay importante. Tanang gibuhat nimo nga way pulos, distractions lang na sa imong kinabuhi. Mao nay babag sa imong paglambo. Your focus will be at least 10 times more powerful when all you can do is the work you plan to start. Dapat tin-aw ang plano nimo. Number 3, nakapokus lang ka sa kulang. Kung imong pukusan ang kakulangon nimo, mawala imong gana. Nakalimtan ba nimo nga layo na kay kag naabdan? Kung gusto nga magmalipayon o gusto kag mabuhi imong gana, pansina ang mga butang nga naa na sa imo. Gratitude is a feeling that is intimately related to happiness. God loves people who are grateful. It's one of the greatest secrets of life. You just need to believe it to be true. Number 4, di ka gustong mabago. Unsaon nimo paglambo kung di ka magbago? Everyone wants to be a millionaire, a billionaire. But stop telling me how much you want something because I don't care. No one cares. Instead, determine how much you're willing to sacrifice to achieve what you want. But you must be willing to pay the price to get it. Baguhadaan imong habits. Unsaon nimo paglambo na bisag pagbangon sayo sa buntag, ikapoy na ka. Your success can never be blocked by an external force. Ikaw ray babag sa imong kaugalingon. Be willing to make the changes you want to see in your life. Number 5, gidungan nimo buhat ang tanan. Abi manggod sa uban nga dali ra makakwarta basta daghag trabaho. Pero baliktad ang nahitabo. Sa kadaghan nimo gibuhat, walay nindot nga resulta. Nganuman, kay wa man ka ga-focus sa usa ka butang. Our mind can focus only on a single thing. Ug usa pa, ma-burnout ka. Number 6, wa kay believe sa imong kaugalingon. Di ka mulambo kung wa kay believe sa imong kaugalingon. When you believe in yourself, you feel limitless in what you can achieve. Di ka basta-bastang mahadlok sa mga babag sa imong kinabuhi. Believing in yourself means having faith in your own capabilities. Pag-focus sa imong kusog. Number 7, tama na ra ka storya. Di ka mulambo kung sige ra kag tabi. Unya wa kay lihok. Mas maayo pang maghilom na lang ka, sabay lihok. Quit talking. Start doing. Kung naa kay plano, dapat aksyonin na diretso. Bisan pag naka-set up na tanan. Kung wa kay lihok, useless gihapon ang plano nimo. You need to put in the actual job. Step out of your comfort zone. Number 8, puro lang ka reklamo. Normal naman magreklamo. Pero kung sige na lang, kung sobra na, di na normal. Kana ang muguba sa imong kinabuhi. Complaining affects our brains and our physical health negatively. So please, change the way you think. Accept that life is just plain messy. Why taong perpekto? Why perpektong sitwasyon? Ay sayangi mong oras sa sigig reklamo. Tanang hinungdan nga akong na-mention, maunay babag sa atong kinabuhi. Kung gusto tang mulambo, na may paagi. Remember, you are capable of anything you put your mind to. Life is what we make of it. Stop complaining about things beyond your control. Above everything else, be gentle with yourself.